jaz zvest. Ljubezen tvoja nikoli ne obupa, nikoli me ne zapusti. Ljubezen tvoja je vedno zvesta in traja za vse večnosti. Ljubezen tvoja nikoli ne obupa, nikoli me ne zapusti. Ljubezen, Oh, haleluja. ljubezen. V smrt življenju zaupam ti, pokrit sem za močjo tvoje ljubezni. Moj dolg je plačan in nič ne loči mojega srca od tvojega. V smrt življenju zaupam ti, pokrit sem za močjo tvoje ljubezni. Moj dolg je plačan in nič ne loči mojega srca od tvojega. Ljubezen tvoja nikoli ne obupa, nikoli me ne zapusti. Ljubezen tvoja je vedno zvesta in traja za vse večnosti. Ljubezen tvoja nikoli ne obupa, nikoli me ne zapusti. Ljubezen, Just goes on and on and on. Kaj ti traja, traja, traja vekomaj in prevzema, srečuje dušo vso. In nikoli mi ni treba klepetati, ostaj jaz zvest. sing it again. Kaj ti Traja, traja, traja vekomaj in prevzema, srečuje dušo vso. In nikoli mi ni treba trepetati, ostaj jaz zvest, ostaj jaz zvest. Ljubezen tvoja nikoli ne obupa, nikoli me ne zapusti. Ljubezen tvoja je vedno zvesta in traja za vse večnosti. Ljubezen tvoja nikoli ne obupa, nikoli me ne zapusti. Ljubezen, ja. Ljubezen, in life or death? življenju zaupam ti, pokrit sem za močjo tvoje ljubezni. Moj dolg je plačan in nič ne loči mojega srca od tvojega. V smrt življenju zaupam ti, pokrit sem za močjo tvoje ljubezni. Moj dolg je plačan in nič ne loči mojega srca od tvojega. Ljubezen tvoja nikoli ne obupa, nikoli me ne zapusti. Ljubezen tvoja je vedno zvesta in traja za vse večnosti. Ljubezen tvoja nikoli ne obupa, nikoli me ne zapusti.
couldn't earn it, we couldn't deserve it, but you gave it to us freely, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Nismo mogli zaslužiti, nismo mogli dobiti, ampak ti si nam dal milostno. Hallelujah. I'm washed in the blood of Jesus. Pran sem v jagnjetovi krvi, Clean and holy before him I stand. čist in opran pred njegovim obličjem. I'm fully loved. Sem popolnoma ljubljen, I'm accepted. sprejet. Sam izvoljen, nepozabljen. Oh, hallelujah. Kdo sem jaz, da naj višji kraj sprejeme? Izgubljen, a me rešil je, ker on ljubi me. Ja, on ljubi me. Koga reši, res svoboden je, Božji samotran, ja, res sem. Oh, hallelujah. Končno Prost, on je milosti doplačal je. Grehu sužen jaz bil sem, že on je umrl zame. ja, umrl zame. Koga reši, res svoboden je, Božji samotran, ja, res sem. Božji hiši je prostor zame še, Božji samotran, ja, res sem. Sem izvoljen, nepozabljen, sem to, kar ti praviš mi. Moj podpornik, ne nasprotnik, sem to, kar ti praviš mi. Sem izvoljen, nepozabljen, sem to, kar ti praviš mi. Moj podpornik, ne nasprotnik, sem to, kar ti praviš mi. Koga reši, res svoboden je, Božji samotran, ja, res sem. Božji hiši je prostor zame še, Božji samotran, ja, res sem. Oh, hallelujah. Sem izvoljen, Nepozabljen, sem to, kar ti praviš mi. Moj podpornik, ne nasprotnik,
koga rešija, res svoboden je, Božji samotran, ja res sem. Božji rešija, prostor zame še, Božji samotran, ja res sem. Rešija, res svoboden je, Božji samotran, ja res sem. Božji hiši je prostor zame še, Božji samotran, ja res sem. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Take us into the heavenly places. Se preselimo v nebeške prostore, Where you're ruling and sitting on the throne, Lord. ja, kjer sediš na tronu. We want to look into your eyes tonight. Želimo gledati v tvoje oči danes večer And just adore you. in te obožujemo. Vredno jagnje, žrtvovana, sveci, sveci Gospod. Pesem novo mu zapoj on, vlada z milostjo. Vredno jagnje. Vredno jagnje, žrtvovano, sveci, sveci Gospod. Pesem novo mu zapoj on, vlada z milostjo. Sveci, sveci. Sveci, 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 Gospod Bog vsemogočni, si bil, ti si in boš prišel. Vse stvarstvo ti prepeva, slavim te, kraljev kralj. Ti moje si vse, zdaj te obožujem.
prišel. Sem stvarstvo ti prepevam, slavim te kraljev kralj. Ti moje si vse, zdaj te obožujem. Sveci, 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 Gospod Bog vsemogočni, si bil, ti si in boš prišel. Sem stvarstvo ti prepevam, slavim te kraljev kralj. Ti moje si vse, zdaj te obožujem. Gospod Bog vsemogočni, si bil, ti si in boš prišel. Sem stvarstvo ti prepevam, slavim te kraljev kralj. Ti moje si vse, zdaj te obožujem.
Haleluja, hvala ti Sveti Duh. Hvala ti Oče, hvala ti za tvojo prisotnost, hvala za tvoje delovanje. Mi ti predajamo svoje srce, svoje misli, haleluja. Govor nam do nas, haleluja, izpolnjuj nas, haleluja. Oče, ne se vse v našem življenju transformira, haleluja, na tvojo realnost, na tvoj dotik, na tvojo prisotnost, na tvojo slavo. Oče, ne se preobražamo iz slave v slavo, iz zmage v zmago, iz vere v vero, haleluja. O, haleluja. Hvala Bogu za Jezusa, haleluja. Haleluja. Hvala Bogu za njegovo prisotnost, haleluja. Hvala ti, Jezus, da lahko stojimo v tvojem klicu, haleluja, v tvojem kraljestvu, v tem času, haleluja. Da se lahko dogajajo nadnaravne stvari, haleluja. V nas, čez nas, haleluja. Haleluja. Mi ti vse predajemo, vse mu do nas predaj, haleluja. Haleluja, Oče, razmnož vse, kar imamo, haleluja. Ne se multiplicira, Oče, vsak dober dar v nas, Oče. Oče, naj tvoj ogenj uniči vsak plevel, vsako smet iz nas v imenu Jezusa. Oče, to, kar je v tebe, naj še bolj žari, naj še bolj gori v imenu Jezusa. Jaz kličem blagoslov na vse, kar delamo v imenu Jezusa. Kličem napredek v naše življenje v imenu Jezusa. Vežem vsako silo teme, lomam vsako oviro, haleluja. In kličem tvoj blagoslov, haleluja, da deluje in teče čez nas, haleluja, v imenu Jezusa. Haleluja. Reč, naj teče. Naj teče, haleluja. Naj teče reka žive vode, haleluja. Naj teče Božji blagoslov, haleluja. Naj teče moč Svetega Duha, haleluja. Naj teče, haleluja, tvoj blagoslov, Jezus. Ja, i onako, dosta smo i u proučavanju apostolskih dijela u ovom vremenu i znam da i vi baš gledate oko toga. I imam jednu posebnu temu danas, onako malo sam se mislio je, nije, kako ću je, da li ću je skratiti, da li neću, pa čak i mora biti u više dijelova. Ali vjerujem da je tema dobra baš za ovo vrijeme danas i da ja vjerujem da Gospodin nam se želi razotkriti još i više. Jer što više mi upoznamo Gospodina, to više, kaže riječ, dobivamo milosti i to više mira dobivamo. I ja vjerujem da je ovo jedno razdoblje gdje danas na svijetu sve više ljudi odlazi direktno kod Gospodina i traži njegovo lice i sve više i više razumimo, kao što je Pavle bio, pokazat ću vam kasnije, u ekstazi u ljubavi Božjoj, tako i mi trebamo biti i tražiti njega. I nekad moramo doći u razumijevanje i pokušati objasniti na jedan razuman način te stvari, ali Pavle je rekao da je on volio biti u toj prisutnosti. On je imao ta otkrivenja koje je primao direktno od Gospodina. I znamo da je Pavle hodao i da je imao vrlo veliki otpor njegovom propovjedanju. Ne? Jer ako ti budeš propovjedao kao Pavle, ako budeš govorio o evanđelju koje Pavle govori, ti ćeš imati otpor, imat ćeš progon. Ne? Zašto progon? Jer dan danas, kao što je Pavle bio, on imao progon najviše u početku od samih Židova, ne? Imao je progon također od takozvanih Judajzera, koji su bili kršćani obraćenici, ali su htjeli vratiti stvari na židovstvo, ne? I oni su cijelo vrijeme ga proganjali, on se suprotstavljao, on nije htio da se evanđelje uprlja, on nije htio da milost Božja ima kompromise sa starim zakonom. Jer bilo je jedno razdoblje i došlo je novo razdoblje. I mnogi ljudi i kršćani dan danas imaju još uvijek tu bitku s time. I onda često ne znamo kako da hodamo u toj punini evanđelja, kako da hodamo u onome što je stvarno Isus napravio, ono što On jest, ne samo ono što je On napravio. Jer On je u nama i njegova riječ je u nama. I ono što njegova milost radi kroz nas i želi se osloboditi. I htio bi samo da otvorimo sa molitvom oko toga još jednom. Hvala ti, Oče, na tvojoj milosti. Hvala ti, Gospodine, što si nas pozvao, što si nam otvorio putove ka tvome srcu, što možemo gledati u tebe bez vela, što možemo doći u dubine tvoga srca, da možemo razotkriti tu ljubav koju je Pavle spoznao, tu tajnu koja je bila skrivena od početka vremena. Hvala ti, Isuse, na svemu što si napravio. Molim te da danas otvoriš naša srca, da ih proširimo još i više za spoznaju, za veću spoznaju koju si ti. Hvala ti, Isuse, na svemu. Amen. Aleluja. Prije što smo došli ovdje, smo molili za vas, bili
želim samo podijeliti neku riječ koju smo dobili za crkvu. I vidjeli smo za Klemena i Carol, vidjeli smo da postoji jedan most ispred vas i taj most je onako tanak i labav, nije siguran, ne? Ali na drugoj strani su darovi. I vi ste kao pred nekim odlukama. I postoji kao odluka za preći na drugu stranu, ali za preći na drugu stranu trebate ostaviti neke terete nazad. Možda neke stvari trebate odustati. Kako bih rekao, nešto morate pustiti, jer taj most se ne može proći pod velikom težinom. Ali na drugoj strani su darovi. Također smo vidjeli da crkva, da će mnogi ljudi se pokrenuti u većim pozicijama, što će vama olakšati, možete doći na veću poziciju. Vidjeli smo da će ljudi biti poslati na razne misije i vi sami ćete biti poslati na razne misije. I za tebe, Carol, postoji, vidimo, motion, kretanje, ne? Gdje ćeš možda u sljedećem razdoblju se više trebati kretati. I možda je to isto jedan dio odluka koju ćeš morati donijeti. Možda ćeš morati imati više odgovornosti i u obitelji i u crkvi, ne? Ali to je jednostavno nešto Bog poziva u ovom razdoblju. I drugi ljudi, i drugi pastori iz drugih crkva će se kretati na misijska putovanja u druge gradove. I možda će to izgledati kao da matična crkva nešto gubi, ali u stvari iz toga će doći još više ploda. I neće biti problema ni financijskih. I svi ti ljudi će također biti u kušnji odluke. Znači, to neće biti odluka samo vas, nego i svih tih lidera. Gdje će oni također morati odlučiti, ali će od Boga trebati čuti gdje da se kreću. Jer će biti čak i duh prijevare, ne? Znači, morat će znati gdje se kretati. I Gospodin govori, potvrdit ću vam i dat ću vam sve što je potrebno i blagoslovit ću sve te stvari. Jer sve ovo što je zatvoreno sada trenutno i što u duhu, što izgleda kao da je zatvoreno, u duhu se događa jako puno stvari. Jako puno stvari se događa u duhu. I odjednom će se samo izlit. I bit ćete pozvani za osobno odlaziti na neka mjesta. Ljudi će se puno brže rasti, puno će se brže razvijati, a neki ljudi će padati u veće depresije. Odmanjivat će se od riječi i padat će u depresije radi okolne situacije. I baš zato ćete morati osobno ići na neka mjesta. Ali ciljano da vas duh prevare ne prevari. Da ne trošite vrijeme bez veze. Jer Gospodin će vas voditi. Zato prva stvar je kad čujete molitva, molite sa prorocima, tražite riječ, tražite vodstvo i Gospodin će donijeti više puno ploda. To će biti pokret. To neće biti samo crkva, to će biti pokret. Slava Gospodinu. Hvala ti, Gospodine, na tvojoj riječi. Idemo dalje u riječ. Znači, ono što sam ja htio podijeliti danas kao riječ je u stvari taj dio što govorim, Pavle imao progone, stalno je bila bitka između jednoga i drugoga. Kako ćemo vidjeti šta je to pravo evanđelje, ne? I onda često sad slušamo ova zadnja vremena teme, apokalipsa se događa i šta će biti sa svime time, šta radimo, ne, da li će sve propast, da li će biti dobro. I tema, kako sam ja nazvao temu danas, je apokalipsa apokalipse. Ne? I mi ćemo vidjeti šta to u stvari znači. Šta to za nas znači u ovom vremenu i kako mi možemo raspoznati iz toga šta Isus želi. Koja je njegova poruka? Šta je u svemu tome bilo važno za nas da mi razlučimo? Ne? Znači, dosta je posla kojeg imamo i dosta su stvari koje se moraju posložiti, za to nam treba dobra organizacija, trebaju nam dobre stvari. Ne? I kaže Gospodin da mi kao službenici rastemo. U 2. Korinčanima kaže 13:14. Milost Gospodina Isusa Krista i ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Znači, interesantna su 3 elementa. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Božja i kaže zajedništvo ili preslatko zajedništvo u jednom stihu sa Duhom Svetim. Znači, to je ono što Gospodin želi se kroz nas manifestirati, želi kroz nas dotaknuti svijet oko nas. Želi da dodirne druge ljude. On se proširio. Kaže da je crkva ekstenzija Krista, da je ekstenzija njegove milosti. Znači, mi smo ljudi apokalipse, jer apokalipsa znači otkrivenje. Ako danas uguglate apokalipsa, vidjet ćete uništenje, loše stvari, ovo i ono. Ali apokalipsa od riječi grčke apokalupsis znači otkrivenje, otkrivanje. Nešto što je skriveno, vam se odjednom razotkrije. To znači, kad je Gospodin, recimo, došao u naša srca i kad kaže da će nam dati duha mudrosti i otkrivenja, u nama imamo već sve što je potrebno. Ali nekad se nešto razotkrije.
Nešto je skriveno sa nekim velom, evo ne znam kako se kaže ve, ono slovenski. Zavesa, kaže Klemen. Nekad se samo zavesa makne i odjednom vidimo šta je bilo skriveno. I sad u knjizi Otkrivenja, danas ćemo proći prvi dio knjige Otkrivenja koji su pisma crkvama. I vidjet ćemo šta se trebalo to razotkriti, šta je bilo skriveno i šta je ono što ljude dan danas muči i daću neke ključeve kako čitati knjigu Otkrivenja, kroz koju prizmu da gledamo. Jer di je Božja milost u svemu tome? Ljudi često se straše te knjige i ne žele gledati, ne žele čitati ili ne razumiju šta je, vide ono, ne znam, joj, pazi da nisam premlak, pazi tamo Izabela, pazi ovo, pazi ono. I onda se ljudi boje ulaziti u tu knjigu. Ali ja ću vam pokazati da postoji poruka Gospodina, da postoji Božja milost u svemu tome i šta to ima za nas dobro. Jer otkrivenje u Isusu Kristu u ovom razdoblju je da se nama otkrivaju novi nivoi njegovog bića. Novi nivoi božanstva, novi nivoi ko je stvarno Isus Krist. Jer to je za tebe jedna vrlo važna stvar. Zašto? Vidi i tehnički da gledamo. Znači 2. Petrova 1.2. Kaže, milost vam se i mir umnožili spoznajom Boga i Isusa našeg Gospodina. Znači kad ti spoznaš Isusa u većoj mjeri, tebi se umnaža milost Božja, Božja snaga u tom životu, za sve što trebaš napraviti, za sve što ti je potrebno. I mir ti se umnaža. Što ga više poznaš ko je Isus, to više se tebi umnaža mir, to više si u odmoru u njemu, to više ti se stvari događaju i manifestiraju, to više milost raste. Znači za nas je važno dobiti veće otkrivenje o Gospodinu, veće otkrivenje o Isusu. Da se skine svaki veo koji tebe koči, da ga ne možeš vidjeti i gledati ravno u oči, da ne možeš doći kod njega svaki dan i gledati u njegovu slavu i gledati u njegovu prisutnost. Jer u ono što gledaš, ti postaješ i mijenjaš se iz slave u slavu. I danas ćemo vidjeti, rekao sam, krenut ćemo sa knjigom Otkrivenja i sa pismima koje je bilo u 7 crkvama. I govorit ćemo o Novom savezu i govorit ćemo o prijelazu iz Starog saveza. Jer mnogi ljudi to danas buni i mnogi ljudi misle da smo mi u nekoj mješavini. I često je ta mješavina nešto što Isus nije mogao podnijeti. Odnosno, Pavle je cijelo vrijeme govorio o tome. I to je bio i kamen spoticanja. Pravednost po vjeri ili pravednost po djelima. Kako gledati knjigu Otkrivenja? Ja ću vam dati nekoliko ključeva da možda možete otvoriti neke situacije. Ta tranzicija između staroga i novo, ovo zapamtite kad govorimo sad o svemu tome. Znači, postoji 4 osnovna pogleda na gledanje na knjigu Otkrivenja. Jedan je futurizam. Znači, to su ljudi koji misle sve se to mora dogoditi u budućnosti. Sve se to treba dogoditi. I loše, i dobro, i sve što piše u knjizi. Drugi dio je historicizam, koji gledaju knjigu Otkrivenja kroz razdoblje od 2000 godina. Onda ima pogled koji je idealizam i to je jedan pogled koji vjerujem da nama nije interesantan jer kaže da su to samo sve neke alegorije, metafore i slike. Ne? I ima 4. pogled koji je pretorizam, koji kaže da su se stvari neke već dogodile. Ne? I sad postoji dio, neki ljudi koji vjeruju da se sve dogodilo, znači ja osobno ne vjerujem u to, ali postoje dijelovi koji su se već dogodili, a mi možda ih očekujemo u budućnosti. I to onda nama može nanijeti štetu. Jer svi smo mi u nekom obliku pretoristi. Znači, recimo, Mesija je došao, mi svi znamo, to proročanstvo je ispunjeno. Ne? Ali ako gledamo neke druge stvari, onda ne znamo da li se desilo, da li se nije desilo, da li se još treba desiti. I onda nama ta eskatološka pitanja stvaraju neku konfuziju ili umanjuju blagoslov ili otkrivenje o Isusu za ovo razdoblje koje je sada. Jer ako gledamo na krivi način, imat ćemo kočnicu. Ako očekujemo krive stvari, imat ćemo kočnicu. Znači, također postoji hebrejski način pisanja, neću vas puno zamarati sa time, ali postoji hebrejski način pisanja, isto kao je u grčkom znamo napisano, ali hebrejska poezija koja ima kijastički luk ili kijastik ark ili na engleski. Znači, on kreće od A, B, C, D i onda se vraća C, B, A. Znači, počinje sa početnom temom, dolazi do vrhunca teme i onda vraća nazad na početak. I tako je napisana i pisma 7 crkva i cijela knjiga Otkrivenja. I onda ako čovjek ne razumije te hebrejske principe pisanja, također može protumačiti stvari na drugačiji način. Ne?
jer ljudi onda govore da su ta pisma 7 crkva, da su napisana za razdoblja, ne? Pa onda za razdoblja do danas, pa onda određena razdoblja života crkve, da su povezane sa tim pismima crkva. Ali to je dosta onako odbijeno i ljudi koji to govore, ja ne želim da niti vi prihvatite moje apsolutno, znači proučavajte sami, ja ne vjerujem u to, nego ja vjerujem da su ta pisma, da je Isus dao točne proročke poruke tim određenim crkvama, u tim određenim razdobljima, u povijesnim razdobljima i u tom kontekstu ću ja početi otvarati, recimo, situaciju, ne? Jer mi znamo da ljudi govore, joj, pazi, vidi ovdje Izabela, nemoj biti mlak, nemoj ovo, i onda se straše svega toga, pa govore o pečatima, o trubama i o žigovu zvijeri, i o svemu i svačemu, i onda ljudi su u zbunjenosti, ne znaju šta, kako, gdje, i toliko je velika konfuzija nastala. Ja danas samo želim dati okvir kroz koji da gledamo, da počnemo vidjeti stvari na drugačiji način. Ne. Znači, Bog je onaj koji daje rješenje, nije onaj koji postavlja prepreke, to moramo razumjeti. I kad neko od nas dobi proročku riječ ili kad dođe proročka riječ za crkvu, to znači da Bog želi dati rješenje tebi za osobni život i za crkvu. I nekad može dati ohrabrenje, nekad može dati neku korekciju i nekad može, ali sve je na dobrobit. Znači, Bog ne stavlja prepreke, nego ti želi pomoći da ideš naprijed. Bog je dobar, Bog je milostiv, Bog je ljubav i On daje rješenja. Moramo također razumjeti da je terminologija kojom je Isus govorio bila izrazito razumljiva ljudima tada. I često mi pokušavamo čitati Bibliju i kažemo, a vidi, ovdje piše ovo, ovdje piše ono, ali šta to znači? Šta je Isus htio reći i šta su ti ljudi razumjeli i kako da mi to apliciramo u našem životu? Jer ako ti počneš aplicirati neke stvari u Bibliji koje nisu za današnje doba ili nisu za tebe, onda je tu problem, ne? Jer ljudi često slijede, možda ne znam, stari zakon ili gledaju neke druge stvari, pa onda koliko Filistejaca ja moram ubiti danas, ne? Znači, postojale su neke određene stvari koje nisu za današnje vrijeme. Je tako, ne? Znači, mi moramo znati šta je za nas. Znači, u pismima crkvama otkrivenja, Sveti Ivan Apostol je dobio direktno viziju od Isusa. I to nije samo njegovo mišljenje ili njegov način govorenja, nego postoji čak tekst gdje Isus direktno govori. I to Isus govori u njegovom stanju koji je bio drugačiji od stanja dok je hodao na zemlji. Za neke od vas je ovo i ubrzani tečaj hrvatskog jezika, tako da morate proširiti kapacitete, ali Gospodin daje specijalnu milost danas, vjerujem. Znači, Sveti Ivan je bio zarobljen na otoku Patmosu. I 7 crkva otkrivenja je bilo u današnjoj Turskoj i prvi grad najveći je bio Efez. Znači, ljudi misle sad mi niti ne znamo za taj grad, to je onako dosta ruševina i svega, ali tada to je bio 3. najveći grad na svijetu civiliziranom. Znači, samo je Rim i Aleksandrija bila veća od njega. A bio je veličine pola Ljubljane, nekih 250.000 ljudi, recimo, ne? I on je bio prvi grad i onda je postojala ruta u svih tih 7 crkava. I sad, to je bila ruta koja je bila trgovačka i bila je ruta koja je bila također vojna. Jer šta se događalo i šta se očekivalo? Očekivala se rimska vojska koja će proći kroz sve te crkve i ići dole na Jeruzalem. Znači, mi moramo razumjeti razdoblje o kojem je to govoreno. Zašto? Jer postoji jedan veliki problem, a to je ovo pitanje, kada je ta knjiga napisana? Jer oko toga postoje svađe, rasprave i svega toga skupa, ali za nas je važno da znamo. Jer ako je ta knjiga napisana prije 70. godine, u 70. godini je nastalo uništenje Jeruzalema, hrama, Starog saveza i židovske sinagoge u svim područjima. A Ivan je bio u zatvoru, dobio poruku od Boga i dobio poruku da kaže vjernim kršćanima, odnosno židovima koji su prihvatili Mesiju i poganima koji su prihvatili Mesiju, i on ih je htio upozoriti na uništenje koje dolazi. Jer koje je uništenje dolazilo? Rimska vojska je dolazila, trebala je proći kroz tu rutu i trebala je uništiti Židove zbog njihove pobune i trebala je uništiti grad Jeruzalem i hram. I to je ono što se trebalo doći na svjetlo. Neka tama je trebalo doći na svjetlo. Doćemo sad dalje u te stvari. Znači, ja osobno vjerujem da je napisano prije 70. godine. Znači, Pavle, da imate računicu, je umro negdje
64. do 67. godine, ne? A Jeruzalem je bio uništen 70. I samim time je završilo jedno razdoblje. Ja vam želim to reći. Znači, da je napisano nakon je samo jedan dokaz iz pisma Irineja gdje čak krivo tumače taj prijevod, a dosta dokaza govori da je pisalo prije. Jer, na primjer, u Otkrivenju 2.9 i 3.9 kaže, Isus govori da je Sotonina sinagoga na dijelu u progonu i oni su, u stvari Židovi su najviše proganjali kršćane. Ja kad kažem Židovi, kažem onda ovi Židovi koji su odbacili Mesiju, znači otpali Židovi, jer kaže Pavle da Židovi su u stvari oni po srcu, znači mi smo tehnički Židovi po vjeri, ne? Znači kaže, nastala je jedna nova situacija nakon toga. I kaže, to se događalo prije 70. jer nakon toga je Rim došao ugušiti židovsku pobunu. Ne? I Pavle, i šta se dogodilo? Poslao je Tita i on je uništio cijeli Jeruzalem, 1.100.000 Židova koji nisu prihvatili Isusa su bili ubijeni, a kršćani su svi bili spašeni. Zašto? Jer su slušali uputstva. Kad dođe vrijeme, bježte u brda. I ovo i onaj kršćanska crkva se bila spasila. Ali također je bila poruka od Isusa za ovih 7 crkva. Jer je na putu vojnom trebalo proći kroz tih 7 crkva. Daje vam jednu perspektivu da možemo kasnije otvoriti pogled. 4. stvar. Ivan je pisao ta pisma vrlo hitno. Znači kaže, često kažu, vidi, te stvari se brzo moraju dogoditi, u Otkrivenju 1.1. Kaj se mora malo zgoditi. Ili Otkrivenje 1.3, ker je čas blizu. Onda Otkrivenje 2.16, hitro pridem k vam, govori, ne? Ili Otkrivenje 3.11, hitro pridem. Znači ljudi kažu, Isus kaže, uskoro dolazim, pa to je par tisuća godina, ne? Ali ovdje postojala jedna hitnoća baš za te ljude. Jer Bog će tebi dati poruku uvijek za nešto što se događa, za ono što je potrebno. Ako je problem, on će ti razotkriti po prorocima, kaže, on otkriva svojim prorocima problem, ne? On ne želi ti staviti prepreke i te uništiti da ti nisi kao dio njegovog tijela spreman na svaku situaciju koja ti dolazi na putu. I kaže, znači pisma su upućena različitim crkvama i bila su kao pohvala, bila su kao prijekor i bila su kao nagrada. Svako je dobio te 3 stvari i možemo pogledati prvu rečenicu Otkrivenja, kaže otkrivenje Isusa Krista što mu ga dade Bog da pokaže slugama svojim što se treba ubrzo dogoditi. Opet. Znači riječ otkrivenje Isusa Krista znači apokalupsis riječ, otkrivanje onoga što Isus jest. A mi ćemo vidjeti danas šta je otkriveno i šta je bilo skriveno. Znači, apokalipsa ne znači uništenje svega. Znači, đavo stalno želi izvrnuti stvari da mi terminologiju ne razumijemo, da nas zbuni i da nam stvari poremeti. Znači, apokalipsa znači otkrivenje, razotkrivanje, ne znam kako se kaže na slovenski. Znači, kako? Razodetje. Razodetje o Isusu Kristu. Da ga spoznamo još više ko on jest. Ne? Znači, veo zavesa se treba skinuti. Znači, Ivan je namjeravao razotkriti crkvi kakav jest Isus. I Ivan daje paralelu, ovo je isto vrlo važno, znači daje paralelu o uništenju Jeruzalema od Babilonaca 586. godine. I često daje paralelu sa Ezikijom, sa Jeremijom i sa Izajom. Ja sad neću nabrajati sve, ali postoji 20 stihova koji su potpuno isti kao u Ezikiju. Ne? Znači ima vizija prijestolja, Otkrivenje 4, Ezikijel 1, knjiga, 4 pošasti, ubijeni pod oltarom, gnjev Božji. Znači sve je paralela, pečat na čelu sveca, jedenje knjige, mjerenje hrama, Jeruzalem i Sodoma, čaša gnjeva. Znači 20 točka koga zanima je u otkrivenju u paraleli sa Ezikijom. A Ezikij je govorio o uništenju Jeruzalema od doba Babilonaca. Samo šta se dogodilo? Sad više nije, sad je Jeruzalem, ono što je u Starom Zavjetu bio Babilon, sad je u stvari Jeruzalem postao taj koji je u Božjim očima postao Babilon. I to može često ljudima izgledati krivo, ali vidite u Otkrivenju 11.8 kaže i trupla će njihova ležati na ulicama velikog grada koji se duhovno zove Sodoma i Egipat. Znači Sodoma zbog načina života, a Egipat zbog te kulture koja je zadržavala kršćane, nije htjela pustiti vani, htjela ih je držati nazad. I sad ako ljudi misle da to nije taj grad, kaže gdje je Gospodin naš bira zapet. Znači on govori o Jeruzalemu koji je duhovno postao Sodoma i Egipat i koči ono novo što Bog želi napraviti.
Znači, ljudi su jako dobro znali što je Ivan proricao. Kad je Ivan govorio te stvari, oni su jasno znali da su te paralele sa uništenjem koje se dogodilo nekada, ne? Jer znate, mi smo Hrvati, tu Balkanci, Srbi, najpametniji. Znači, mi vidimo neki stih negdje iz, ne znam, međugori.com ili, ne znam, krivadrina.rs i onda to sad mi razumijemo što ovo hoće reći. Sad mi znamo eskatologiju, sad mi znamo buduća vremena i onda, vjerojatno u Sloveniji imate isto vi tako, onda svi znaju sve o temi koja je toliko opširna i toliko teška i jednostavno je važno da mi razumimo šta je Isus htio poručiti i šta je važno za nas. Druga stvar je, postoje paralele u sinoptičkim evanđeljima sa knjigom Otkrivenja, a paralela je rečenica tko ima uši, neka čuje. Tko ima uši, neka čuje. Kaže, tko ima uši, neka čuje šta Duh govori crkvama. Onome koji pobjeđuje daću da jede sa stabla života, što je usred raja. Tko ima uši neka čuje, onome koji pobjeđuje neće nauditi druga smrt. Tko ima uši neka čuje, onome koji pobjeđuje daću mu mane skrivene. I tako nekoliko puta Isus ponavlja, svakoj crkvi govori jedno mesijansko obećanje, a paralela je tko ima uši neka čuje sa sinoptičkim evanđeljima. Ne? I u sinoptičkim evanđeljima postoji paralela koja je uvijek povezana sa razumijevanjem kraljevstva. Znači, Isus je došao donijeti kraljevstvo i došao je objašnjava cijelo vrijeme sjeme koje raste, sjeme koje se širi, Matej 13.9 ili Marko 4.9 ili Luka 8.8 i cijelo vrijeme je bio taj prijelaz između staroga u novo. Između starog sustava, starog saveza, starog zakona, u novi savez, u kraljevstvo, u drugi zakon, u bolji savez, u veću slavu, u veće otkrivenje o Isusu Kristu. I sad ljudi se pitaju, pa čekaj, već je Isus bio otkriven, već je bio na križu. Ajmo, sad ćemo sagledati šta je još uvijek bilo sakriveno, šta je još uvijek bilo za razotkriti, ne? Jer kaže, u Mateju 11.15 kaže da je Ivan Krstitelj bio najveći od svih proroka Starog Zavjeta, ali kaže najmanji u Kraljevstvu nebeskom je veći od njega. Znači, Isus radi nešto sasvim novo. Isus radi nešto sasvim posebno, ne? Želim vam dati još jedan ključ razumijevanja. Vrlo je loše prevedeno. Otvorio sam kralja Jamesa, King Jamesa, to znate da je Biblija koju Pavle imao i neki ljudi kažu da je to sveta Biblija, da je nepogriješiva. Pogledao sam hrvatske prijevode, pogledao sam slovenske prijevode i svugdje je prevedeno na krivi način u odnosu na grčki. Znači, u Mateju 13 postoji riječ prevedena kao svijet u 3 rečenice za redom. Samo to ću vam reći, neću komplicirati. Kao Isus govori o paraleli, objašnjava parabolu sijača, kukolja i tako dalje. I kaže, a njiva je svijet, a dobro sjeme to su sinovi kraljevstva, a kukolj su sinovi zloga. Neprijatelj je pak koji ga je posija jest đavo, a žetva je svršetak svijeta, a žetovci su anđeli. Kao što se dakle kukolj sabire i ognjem spaljuje, tko će biti na svršetku ovog svijeta. Tako će biti na svršetku ovog svijeta. I tako vam piše, ja vjerujem, u slovenskoj Bibliji, tako vam piše u kralju Jakovu, King Jamesu, ali u stvari to je krivi prijevod. Kaže, njiva je svijet, i to je istina, riječ je kozmos. I onda kaže, tako će biti, a žetva je svršetak ne svijeta, nego ere, ili razdoblja. I onda kaže nakon toga, tako će biti na svršetku ove ere. Zašto? Jer Isus je radio prijelaz iz staroga u novo. I postoji kraj jedne ere koju je trebala završiti. I to Biblija govori Mojsijeve ere. Znači, postoji Mojsijeva era koja je trebala završiti i postoji prijelaz jedne nove ere u kojoj Isus želi nas ubaciti. Ali mi, znači dan danas ljudi još uvijek žive u starom ili u mješavini staroga i novoga. Ne? I zbog toga postoji nešto što je još uvijek bilo skriveno. Ali šta je bilo skriveno? Marko 4.23 govori o stvarima koji se skrivaju i koji se otkrivaju. I kaže, jer ništa nije tajno što se neće šitovati, niti je išta bilo skriveno, osim zato ne bude viđeno. A tko ima uši, neka čuje. Onda govori, pazite kojom mjerom mjerite i vama će se mjeriti. I kasnije govori, to je kraljevstvo Božje, kao kad čovjek baci sjeme na zemlju i ono raste i raste. Ljudi nisu svi primali tu poruku. Nisu svi dozvoljavali da se kraljevstvo multiplicira, da raste, da novina onoga što Isus donosi, dolazi. Ne? I kaže,
Ne stavljate li svjetlo na stol da se vidi? Grad na gori koji svijetli. Kad govori u otkrivenju o lampama koje su crkve, znači one su osvjetljavale to novo što dolazi i nešto je trebalo biti razotkriveno. Nešto iz tame je trebalo doći vani. I šta je to bilo? Kaže u Mateju 23:27. Jao vama farizeji i književnici, licemjeri, jer nalik ste objeljenim grobovima koji izvana izgledate lijepo, a iznutra puni mrtvačkih kostiju i svake nečistoće. Isus govori, u vašoj generaciji će doći gnjev Božji. Na vas će ubijali ste proroke, radili ste ovo, radili ste ono. U vašoj generaciji će doći gnjev Božji i kazna na vas. I onda kaže, neki od vas neće okusiti smrt dok se to ne desi. Znači tama je trebalo doći na vidljivo, crkva je trebala svijetliti i pokazati tu tamu, jer se Isus očitovao, Isus radi novo kraljevstvo i njegova milost i otkriva se sve više i više ko on jest, jer vrijeme je blizu. Evo dolazim kao tat, blažen onaj koji bdije i čuva haljine svoje, da ne ide gol, da ljudi ne vide sramotu njegovu. Ko je ta haljina? Ima ona prispodoba o kralju koji je zvao na zabavu, pa na kraju čovjek nije imao ruho kraljevsko. Kako je siromah mogao imati kraljevsko ruho? Jer je kralj to ruho tebi omogućio. Petar kaže, obucite Krista na sebe. Obucite Krista, on sam ti je dao mogućnost da ti njega primiš. Jer on tebi želi darovati samoga sebe. Isus ti želi dati sebe u svakoj mjeri. Kaže, blaženi oni koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Blaženi oni koji vrše zapovjedi njegove. Ne? Jer ono što ljudi ne razumiju je da Ivan u svom evanđelju, znači evanđelje po Ivanu, da nije obuhvatio te dijelove koji trebaju još doći. I još uvijek neke stvari nisu bili ljudima razotkrivene. Znači, Židovi su imali veliku snagu i sinagoga njihova je proganjala kršćane. I kaže Pavle da nešto što je isčezlo treba potpuno nestati u Hebrejima 8.13. Znači, još uvijek je postojao taj stari savjet, znači Isus je napravio sve na križu, ali još uvijek je postojalo žrtvovanje, još uvijek je postojao hram, još uvijek je bio progon veliki na kršćane. Znači, bio je veliki pritisak, oni nisu znali kako se od toga odupriti, ne? I dolazila je vojska i stvari bio je veliki pritisak. Znači, bila je promjena vremena, promjena ere, ne? Jer kaže u Solunjanima, Bog je pravedan, jer pravo je pred Bogom da nevoljom uzvrati onima koji vas nevoljom pritišću. Znači kaže, to Pavle tješi ljude Solunjane koji su bili u progonu, znači nisu maltretirali, proganjeni i tako dalje. I kaže, Bog ima pravo da kazni te ljude koji vas pritišću. Ne? I to je njima bilo utišno u tom nekom aspektu. Ne? I kaže dalje u 7. stihu, tako vi ne oskudijevajte ni u jednom daru, Pavle govori, iščekujući objavljenje Gospodina našeg Isusa Krista. Znači još uvijek se očekivalo objavljenje Gospodina. Još uvijek nešto nije bilo do kraja otkriveno. I mi ćemo vidjeti šta je to bilo skriveno. Još uvijek nismo do toga došli. Ne? Svi su govorili, trebamo čekati to otkrivenje, to što se događa. Ne? I sad ćemo vidjeti šta je to bilo skriveno. 2. Korinčanima 3 kaže, ako li je služba smrti slovima uklesano u kamenju, u slavi, znači znamo da je to Mojsijev zakon bio. Tako da sinovi Izraelovi nisu mogli gledati u Mojsija. Kaže, on je morao nositi zavesu da ne vide koliko je sjajio, jer je bio, gledao je Boga, gledao ga je uživo, otvorenog lica. I kaže, slava ta je bila prolazna. Koliko li neće više biti služba duha u slavi? Jer ako je služba osude bila slavna, mnogo više bilo je služba pravednosti u slavi. I kaže, jer ono što je prolazno bilo slavno, mnogo je više u slavi ono što ostaje za stalno. Ne? I u tim stihovima Pavle objašnjava stari i novi savez. Razliku između stare slave i razliku između nove slave, vječne slave. I kaže dalje, uzimajući dakle takvu nadu, nastupamo s velikom otvorenošću, ne kao Mojsije koji je stavljao koprenu na lice, zavesu na lice svoje, da sinovi Izraelovi ne vide svršetak onoga što prolazi, ali utvrdnu umovi njihovi, jer sve do kraja ta ista zavjesa ostala je pri čitanju Starog zavjeta neotkrivena. Ona je u Kristu uklonjena. Znači u Kristu nema tog Starog zavjeta više, ona je uklonjena. Do danas naprotiv, znači on govori o tom vremenu tada, a ja ti kažem da je dan danas postoje ti ljudi, kaže, kad se čita Mojsije, zavesa leži na njihovim srcima.
I to je bilo ono što još uvijek je bilo pokriveno na njihovim licima. Još uvijek nije bio Isus razotkriven ko on jest. Ko on stvarno jest. I zato je crkva cijelo vrijeme se borila da ne postane mlaka, da ne omlače. Stalno je bila ta bitka da to staro, i dan danas se to događa u mnogim crkvama. Kaže, no kad se Izrael obrati Gospodinu, skinut će se koprena. Gospodin je duh, a gdje je duh Gospodnji, ondje je sloboda. I mi koji s otkrivenim licem gledamo Gospodina, kao u zrcalo gledamo, mi se preobražamo u to što gledamo iz slave u slavu od duha Gospodnjega. Slava Gospodinu. Znači, drugim riječima, stari savez, Mojsijev savez, bio je taj veo koji je držao skrivenim Isusa mnogim ljudima. I dan danas postoje mnogi ljudi koji u stvari još uvijek gledaju na te stare stvari, ne znaju kako razdvojiti, ne znaju kako gledati na ono što je Isus otkriven, na ono što je milost Božja napravila, na ono što je Isus dovoljan za svaku stvar, na ono što On jest u nama, na ono što On želi napraviti kroz nas. Znači, ljudi misle da je stari savez skinut na križu, ali vidjeli smo, prije smo rekli da je on blizu isčeznuća bio. I sad ćemo pogledati na koji način. Znači, recimo, kaže Izaija da je Mesija treba uspostaviti kraljevstvo sudom u Izaija 9.7. Znači, kaže da će kraljevstvo biti utvrđeno sudom, with judgment, ne? I kaže, on je trebao uspostaviti, Isus je došao kao sudac i došao je kao spasitelj. Znači, Nehemija dosta govori o Isusu kao sucu, a Izaija govori o Isusu kao spasitelju. I on je došao spasiti i onda je sudom osudio staro i otvorio novo. Razotkrio se, njegovo lice je bilo razotkriveno u novoj slavi u koju kad ti gledaš, jednostavno postaješ ono što gledaš. Znači, to je ono što je novo bilo. I koja je razlika? Recimo, kad je hram uništen, uništene su žrtvovanja, uništene su genealogije. Oni su imali genealogije Aronovih svećenika. Znači, oni su znali po genealogiji ko može nastaviti, jer samo su oni mogli biti svećenici, ali kaže, mijenja se zakon, mijenja se svećenstvo. Sad je svećenstvo Melkizedekovo. Znači, kaže, nisu mogli ni uspostaviti na niti jedan način, jer je sve bilo spaljeno. Nisu mogli vratiti više ono što je staro bilo. I čak taj fizički dio je bio uništen. To je recimo primjer, kralj David je bio pomazan za kralja, ali još 40 godina još uvijek je bio Šaul vladao. I recimo isto tako u Starom savezu Isus je već uspostavio novo, ali 40 godina, znači od 30. godine do 70. kad je uništen taj hram i stari taj dio, još uvijek je nekako koegzistiralo. Znači, Isus je bio uspostavio novo, ali još uvijek je bila ta bitka prelaska između jedne ere u drugu. Znači, zato kad kažemo otkrivenje 1.1, kaže, novi Isusov savez je otkriven u tome. Znači, kad mi shvatimo pravilno taj prvi stih knjige i počnemo gledati kroz otkrivenje o Isusu Kristu, mi možemo cijelu knjigu dobiti u novoj i drugačijoj perspektivi. Ne? Jer kaže, kad je Ivan gledao, kaže, pored 7 svječnjaka vidim nekoga poput sina čovječeg, odjevena u haljinu što seže do nogu i opasana oko prsiju pojasom zlatnim. Glava mu je bila bijela kao vuna i kaže kao snijeg i oči kao plamen ognjeni. I noge su mu bile kao mjedi ulaštene, kao peći užarene. I glas mu je bio kao šum mnogih voda. I kaže, u desnoj ruci imao je 7 zvijezda i iz usta imao mač koji je dvosjekli izlazio i kaže, lice mu je kao sunce sjajilo u svojoj snazi. I kad je Ivan to vidio, tu viziju Isusa, on je pao na pod. Kaže da je pao do nogu njegovih kao mrtav. A Isus mu stavio ruku na njega i kaže, ne boj se, ja sam prvi i posljednji. Ja sam alfa i omega. I živi bio i mrtav i evo opet sam živ u vijeke vjekova. Kaže, imam ključeve podzemlja i smrti. Otkrivenje 1.12 do 18. Znači, Isus se ukazao Ivanu bez veja, u svoj slavi, ono što on stvarno jest, ono što ti možeš gledati danas. I to je bilo toliko velika slava da je Ivan svakoj crkvi rekao samo jedan dio te vizije. Znači, od 7 tih dijelova, svakoj crkvi je rekao samo jedan dio te vizije. Ne? I često mi kao crkve imamo jedan dio za nas otkrivenja i onda mi ljudi često pitaju, novi koji dođu, pa Marinko, zašto postoji toliko denominacija, ne? Ja kažem, ima neki dio gdje postoje možda neke krive teologije ili nešto, ali svako ima neko određeno otkrivenje.
Neko ima određeno otkrivenje o nečemu, neko ima određeno otkrivenje o drugome. I kad mi funkcioniramo zajedno, Isus kaže, ja držim u ruci 7 crkva. Znači kad on drži sve nas zajedno i kad mi počnemo razumjeti, vidi, vi imate ovo otkrivenje, mi imamo ovo otkrivenje, zajedno funkcioniramo jer Isus nas sve zajedno drži. I on dozvoljava to svjetlo da sjaji, da svaka tama bude razotkrivena. Ne? I onda je on rekao jedan dio crkvi u Efezu, ja sam onaj koji hoda među 7 svjetnjaka. Drugome je rekao, ja sam prvi posljednji. Trećem je rekao, ja sam oštar mač. I svakome je rekao, baš zbog nečega što se događalo u njihovoj sredini. Zbog kušnje koje su imali u njihovoj sredini, zbog situacije koja je bila u njihovoj sredini, znači on im je u stvari davao rješenje. On im nije došao da ih osudi ili da im da neku prepreku, nego on je došao da im da rješenje. Mi trebamo skinuti sve više taj veo i da prestanemo gledati u staro, da razdvojimo i da počnemo gledati u njega. Danas je recimo, u zadnje vrijeme, ja sam imao osobnu, ko zna možda neko, ja sam imao osobni susret sa Isusom, kad sam se u stvari obratio i viziju s otvorenim očima, ali u zadnje vrijeme, često za ljude kad molim, čovjek mi dođe, prodavac stan, agent, pa pričam s njima o Isusu i on za par dana me zove, imao sam viziju sa Isusom, pao sam na pod, radostovo, neki dan molim za jednu curu, ona mi se javlja, imala sam viziju Isusa i tako dalje, ne? Znači ja vjerujem da mi svi trebamo imati taj susret. Mi trebamo imati to iskustvo direktno sa njime i tražimo tu konekciju. Mi možemo doći na tron milosti, kaže, dolazimo na tron milosti odvažno. I mi često dolazimo po vjeri, ali ja vjerujem da trebamo doći i po ljubavi. Mi dođemo svjesni da smo prihvaćeni, da nas on voli, da možemo uživati u njegovoj prisutnosti. Kao što je Pavle bio u ekstazi u ljubavi Kristovoj. On je bio u ekstazi ljubavi. Ništa ne treba, kad shvatiš, ništa neće ispuniti tvoju prazninu u životu, u bilo kojem području, osim Gospodina samoga. On će ti dati sebe za svako područje koje tebi treba. Za svaka stvar koja ti fali. I onda ćeš iz tog odmora stvari će se događati. Iz toga ćeš početi vidjeti stvari kako ti se rješavaju. Nije važno koji problem imaš, uopće nije važna situacija. On ti želi da sebe i sa samim sobom, kaže riječ, kako ti neće sve ostalo dati. Kaže, ako ti uživaš u njemu, on će ispuniti želje tvoga srca. Uživati u Gospodinu. Mi mislimo sad smo pod nekom osudom, jer smo nešto krivo pogriješili, smo nešto krivo napravili, dosta ljudi tako razmišlja. Ali kaže riječ, uživaj u njemu, psalmu. Mi možemo uživati u njegovoj prisutnosti. Iz tog uživanja u njemu, rješenja ti dolaze. Dolaze ti otkrivenja. On ispunjava želje tvoga srca. Nekad ćeš dobiti nešto za što uopće nisi molio. Milost Božja je puno veća od onoga što mi možemo zamisliti. I postoji taj dio kad je Pavle djelovao, evo govorili smo ovih dana dosta o Pavlu, ne? I on je više puta dolazio u taj dio i u stvari uspostavio je crkvu na neki način. Znači Pavle je došao u Efes, ne? Rekli smo, Efes je bio taj centralni glavni grad, prva točka s mora koja se dolazila, Luka, ne? Veliki grad, 250.000 ljudi, to je bilo stvarno ko sada da je treći najveći grad na svijetu, ne? I on je tamo došao u više navrata i prvo je došao vrlo interesantno i kaže jeste svi primili Duha Svetoga, bilo je pitanje postavljeno i on je u stvari molio, 12 ljudi se prikazalo na koje su primili Duha i to su 12 ljudi koji su započeli, njemu bili dovoljni za sve što se kasnije događalo. Znači kaže da je Pavle govorio u sinagogi par mjeseci i onda je odvojio ljude, učenike i onda je 2 godine govorio i kaže riječ se proširila u cijeloj Maloj Aziji. Znači zamisli sad da 2 godine ovdje imamo razgovore, odnose, situacije, pitanja, rješavamo stvari i odjednom se proširi, ne po Sloveniji, po cijelom Balkanu riječ o Isusu Kristu. I naravno danas je drugačija situacija. Mi kažemo, danas ljudi misle da je teže. Tada su oni imali progon od Židova, strašan progon. Pratili ste apostolska djela, Pavle je imao problema s njima, koga god je htio, ne? I još je htio stalno dolaziti još više, jer je bio u ekstaziji u ljubavi u Kristu. On je htio svima pomoći, ne? I kaže, imali su božanstva rimska koje su cijelo vrijeme morali se klanjati, morali su raditi rituale seksualne da bi zadržali poslove, Znači oni su imali kušnje,
nezamislive u našem dobu i taj progon, potrese, da ne pričamo, gradovi su bili po par puta porušeni. Ne? Kaže da su oni po cijeloj Aziji se proširilo. I u Efezu je Pavle bio i postavio Timoteja i tamo su bili Akvila i Priscila u jednom trenutku. Znači on je već uspostavljao rimsku službu tamo i znamo da je Ivan bio tamo i nakon Patmosa je Ivan došao kraj života provesti u Efezu i znamo da je bila Marija, Isusova majka također tamo, kakav tim je ta crkva imala. Mislim, možemo mi zamisliti, onda Apolon je dolazio tamo propovijedati. Ne, pa to je bilo dream team, prve crkve, ko je mogao zamisliti neki tim bolje od toga, ne? I to se događalo, Pavle je djelovao, imao je više misijskih putovanja koji su dolazila i bile su bitke, imao bitke, znamo tu priču sa vračarima, tamo je bila ta božica Artemida u Efezu vrlo snažna, bio je hram veliki i u tom hramu je bio jedan vrt i unutra je bilo stablo. I bilo je vjerovanje da je Artemida pala tamo, ne? I to stablo je bilo simbolički, za nju su dolazili kriminalci koji su bili osuđeni, oni su mislili kad dođu blizu stabla da će skinuti dosude, ne? I taj se dio zvao sa grčkog prijevoda u stvari raj, ne? Paradizo, ne znam, na grčki imam zapisano. I oni su govorili da to raj i da je tamo bilo stablo života. Ne? I oni su imali to vjerovanje da je ta Artemida u stvari njima davala neki život. Ne? I onda kad je Pavle izazvao klanjanje Artemidi, znamo da se cijeli grad podigao. Znači da su ljudi došli, se okupili i kaže 2 sata su vikali Artemida Efeška, ona je slavna . Znači Pavle je toliko isprovocirao te ljude da je cijeli grad došao, 2 sata je vikao. Pa koliko je to bilo silno? Kako je to bilo silno što je Pavle radio? Da li možemo mi razumjeti koju on opoziciju ima? Koju opoziciju imamo mi danas? Mi imamo opoziciju tu u našoj glavi. Naše misli su nam najveća opozicija. Zatvor našeg uma je najveća opozicija da mi ne možemo proširiti naše srce i da ne možemo hodati na drugačiji i možda bolji način u većem otkrivenju u onome što Isus stvarno jest. Ne? Znači, prijelazak je između staroga i novoga, vrlo važno. Pavle je oplodio taj dio, jednostavno je proširio kroz sve crkve. Znači, Efes je bio glavna crkva, tamo i govori o tim sedam svjetla i govori 7 voditelja, 7 anđela crkva. To su stvari bili voditelji crkve po simbolici. Ne, on kaže, svječnjak sa tih 7 svijeća. Kaže, znam djela tvoja i trud tvoj, govori Isus, i postojanost tvoju i da se možeš podnijeti opakih. I iskušao si one koji tvrde da su apostoli, a nisu, i našao si da su lašci. Podnio si nevolje i postojanost imaš. I za ime si se moje trudio i nisi klonuo. Kaže, znači Pavle je krenuo sa pohvalama, ohrabrio ih, govori, ovo vam je sve dobro, ovo je sve super što radite. Stvarno ste, i kaže, nakon Pavla su stvarno krenuli, vukovi su došli unutra, lažni apostoli, tada su ih razotkrivali i kasnije govori da su dolazili ljudi. Ne? I bio je taj kult, imali su problem sa tim idolima i sa svime su, i on ih je sve to cijenio. Ne? Kaže, kasnije je došao jedan učitelj koji se zvao Cerintus, ne? On je u stvari, kažu da je on iz apostolskih dijela 20, jedan od uspostavljenih ovih džakona, ne? Kaže, on je počeo sa tom herezom judaizera, gdje je miješao staro i novo, ne? On je počeo uspostavljati neke doktrine koje je htio reći da Ivan govori. Onda kad Ivan izašao, onda ga je on raskrinkao i tako dalje, ne? Ali kaže, ali imam protiv tebe što si svoju prvu ljubav ostavio. Spomeni se dakle odakle si pao i pokaj se i čini prva djela, inače dolazim tebi uskoro. I vrlo interesantno da je baš u Efežanima Pavle govorio, ako spoznaš dubine, širine i visine i daljine Kristove ljubavi, možeš imati puninu Božju u sebi. Znači možeš imati čitavog i samog Boga spoznaju da je čitav Bog u svoju puninu u tebi. Znači kaže, ljubavi govori, kaže, ali vi ste zastali ljubavi. Pazi koji dream team je tamo bio, Apolon je propovijedao, Pavle je bio, Timotej je bio tamo, Marija, majka Isusova, Ivan, čovječe, nećemo gledati elitistički, ali ekipa je bila fantastična. Kaže, ljubav si odmaknuo. Znači, možda su počeli hodati u njihovom tom veličini onoga što su postigli i tako dalje. Znači, kaže, ljubav je vrlo važna. Kaže, da ne maknem svijećanje, da ti ne maknem utjecaj. I znamo da nakon toga je crkva u Efezu u stvari čak i nestala, ne? Nije više imala nastavak, ne?
Znači kaže, oni su vidjeli u stvari znakove i čudesa, jer Pavle kad je propovijedao, kaže da je propovijedao u sili, da su ljudi vidjeli događanja, isceljenja i svega svačega. Znači on je podučavao tamo 2 godine, ali cijelo vrijeme je podučavao u sili. Podučavao je stvarima koje su događale. I njima je bilo vrlo teško da se to dogodi. Kaže, opet jednu pohvalu. Kaže, ovo vam ide u prilog. Još su dobili par bodova. Mrzite nauk Nikolajaca, njihova dijela, koje isto ja mrzim. Ko su bili Nikolajci? Nikolajci je bila jedna skupina koja je nastala od tog Nikolaja, u stvari, to znači osvajači lajka. Oni su osvajali lajke i pokušavali su s njima voditi hijerarhijski, onako manipulativno i kontrolirati ljude, ali baš je zato Pavle možda i u Efesu govorio toliko o peterostrukoj službi, kako crkva treba funkcionirati, kako način treba ići dalje. I onda jednostavno su oni zbog toga i mrzeli taj način sustava koji su Nikolajci htjeli postaviti. Ne? I onda sad kaže obećanje mesijansko. Svakoj crkvi je dao obećanje mesijansko. Kaže, tko ima uši neka čuje što duh govori crkvama, onome koji pobjeđuje, daću da jede od stabla života što je usred raja Božjega. Sjetite se da je u Artemidinom hramu bilo drvo, koje su oni zvali drvo života, u zgradi koja se zvala Raj, na grčki, i on je rekao, pazi, on je govorio o cijelom sustavu tamo, znači ljudi koji nisu kršćani su mogli uhvatiti tu poruku. Ja sam bolji od Artemide. Ja ti dajem gdje ćeš jesti sa pravog stabla života. Okreni se prema meni. Ja ti dajem samoga sebe. Ja ti dajem samoga sebe. Znači, to je u stvari od cijelog postanka je ta slika od tog stabla. Ne? Jednostavno, on je davo to obećanje. Cijelo vrijeme ti daje sebe, otkrivenje o sebi, da možeš imati sve što je potrebno, da možeš nadvladati stvari. Znači, neću danas ići dalje u taj dio oko crkva, nego ću samo obrazložiti taj način toga da kako smo mi, šta mi dobivamo kad nam se razotkrije Isus u većoj mjeri. Kaže u 2 Korinčanima 5.13, ovo je jedan stih koji mi je nekako baš zapeo za oko i baš sam ga počeo razmišljati o njemu i ove dane sagledavamo te stvari. Kaže, jer ako bijasmo, Pavle govori, izvan sebe, Bogu smo bili izvan sebe, ali zbog vas moramo biti pri sebi. I to nama izgleda onako malo čudno. Ali kaže, riječ ta izvan sebe, znači bio sam amazed, začuđen, bio sam u ekstazi sa Bogom. I kaže dalje, jer ljubav nas Kristova obuzima, ako ovo pomislimo, jedan je umro za svih, tada su svi umrli. Znači, svi smo mi umrli sa njime i mi smo sa njime uskrsnuli i kaže, mi smo u ekstazi. Kaže, Pavle, ja sam non stop u ekstazi za Kristom. Ali kad dođem s tobom razgovarati, ja moram ući u svoj razum da mogu izgovoriti neke riječi da me ti razumiješ. Znači, Pavle je bio toliko uživo u Kristu da mu nije bilo ništa potrebno, ali on je morao, kaže, zaradi vas smo razumno razgovarali. Znači, to je ono što Gospodin želi za tebe. Isus ti se želi razotkriti da poznavanjem njega se počneš mijenjati. Da ne gledaš više sa zavesom nikakvom, nego da si slobodan. Nemoj misliti, nešto sam sagriješio. Ok, Bože, imam neki grijeh, Možda neki grijeh ne možeš razriješiti jer ga voliš. Budi priznaj Gospodinu. Imam neki grijeh, Gospodine, vidi, sviđa mi se, pomogni mi oko toga. Ali nemoj bježiti od njega. Dođi pred njega, traži njegove oči, traži njegov pogled. Jer to će te transformirati. Onda druga stvar, Mojsijev zakon. Znači, i pentekostalci neki u krugovima razmišljaju, ne znam kako razdvoji staro i novo. I kažu, milost nas je spasila, ali treba mi još uvijek zakon da me posveti. Ne? Ali tebe Duh Sveti posvećuje. Zakon je uspostavljen u tvome srcu. I ne samo to, nego ta ljubav te mijenja, transformira srce. Jer Gospodin ti želi dati njegovo srce. Znači, on želi jednostavno, on te opravdao, on ti dao njegovu pravednost. Da ti možeš gledati na sebe ko da si pravedan bez ikakve mane. Jednostavno, posvetio te, sve je napravio za tebe. I on želi da ti to počneš vidjeti, da gledaš u veću slavu, da gledaš u njega, da tražiš njegove oči, da tražiš njegovu prisutnost. Kaže Pavle, proširite vaša srca. Kaže, šta ima pravednost sa bezakonjem? Kaže, šta ima tama sa svjetlo sa tamom? Jer mi smo ta pravednost Božja. Kaže on, šta imaš ti gledati ove stvari od tame? Proširi svoje srce na nebeske stvarnosti. Pogledaj na njega još i više. Da tama uopće nema veze. Mi previše gledamo, hoće se desiti nešto loše. Šta će se desiti ovo? I cijelo vrijeme gledamo ono što đavo radi. I ono što gledaš na kraju ćeš postati.
dobit ćeš strahove, dobit ćeš brige. Pavle kaže, otvori srce, gledaj na nebeske stvarnosti. Gledaj na Isusa, gledaj na Krista. Kaže, što više spoznaš ko je Isus, umnažati se, povećavati se milost i povećavati se mir. Jer mi često ovako, mi koji smo možda intelektualni ili nešto, želimo neku logiku, želimo neka razumijevanja, želimo neka rješenja, tehnička, neke stvari, ali u Kristu jednostavnost. Tražiš njegovu prisutnost, uživaš u njemu, razviš odnos sa njime, gledaš u njega. On ti želi dati stablo života, on ti želi dati sebe, on ti želi dati autoritet u punini svega. Da spoznaš dubinu i širinu i visinu i daljinu njegove ljubavi. Da spoznaš da možeš živjeti u ekstazi sa njime. Da moraš doći kod ljudi, da se moraš umiriti, da biš uopće razumio kako im prenijeti informaciju. To ti želim, da stvarno imaš taj susret sa Gospodinom. I evo, želim samo završiti sa molitvom. Hvala ti, Gospodine, na tvojoj riječi. Hvala ti, Isuse, na onome koji ti jesi. Ja te molim da nam se danas razotkriješ u punoj mjeri. Da ljudi koji su ovdje došli, da svi koji su prisutni, Gospodine, naša braća i sestre, da cijela crkva otvori svoje srce, proširi na nebeske stvarnosti. Da proširi na pogled ko si ti. Da proširi na tvoje oči. Da proširi na ko ti jesi. Povećaj nam milost, Gospodine. Povećaj razinu mira u našim životima. Neka tvoj mir prodre u misli naše, u emocije, u srce, Gospodine. Hvala ti za ono što ti jesi i za ono što si ti napravio. Hvala ti za većom spoznajom. Ja blagoslovljam vas sa vizijama, sa snovima. Blagoslovljam vas sa raznim otkrivenjima i rješenjima. Gospodine, prikaži im se u snovima, prikaži im se u otvorenim vizijama. Dođi im osobno, Gospodine, na bilo koji način. Prikaži im se na razne načine, Gospodine, jer ti si ono jedino što je vrijedno nama u životu. I u tebi imamo sve što je potrebno. Ti nam ispunjavaš svaku prazninu. Oče, hvala ti na tvojoj predivnoj milosti. Blagoslivljam vas sve zajedno Gospodinom samim u Isusovo moćno ime. Amen.